PT Dion Simarmata. Horus bang. Salam dari Medan menuju kota Bandung. Ya. PT Dion sukses selalu. Oke, salam buat Malaysia. Jangan lupa donasinya ya. Koko gateng doa wito cocok tu rohani alani barani awito masato kitu ho di cara ko matang akigo di haolo dan sedia lele kita di bawah makare joki namanya di gojek doa itu di kota Medan. Sadari hidup kita diputus salam di Tuhan hajit nai dia hasiat di pargojeko Iya, bersama Bes 88 ya. Langsung bersama owner. Ini langsung ownernya Bes 88. Siap. Iya, Slowly Pargojek diganti dulu mengarah Sek Pargo bersama Bes 88 ya. Oke bang. Opa. Masato kitu ho di jalako matang aki gomos huti haolo dan sedia lele kita di bawah makare joki
Markas Hormata tenang. Yang ditunggu-tunggu. Hampir kepeleset ya.